салом бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон менамоем. Дар студио Малоҳат Назаршузода ва Манучер Маҳкамов. Салом. бо зидди кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон имрӯз идома ёфт. Дар рӯзи дуюми сафар пешвои миллат бо роҳбарон ва фаъолони вилояти Хатлон мулоқот доир намуда масоили вобаста ба таъмини фаъолияти устувори соҳаи кишоварзӣ, баланд бардоштани маданияти истифодаи обу замин, захираву имкониятҳои афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор доданд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. حاضرین گرامی، ملاقات عنعنوی ما و شما در دوره به انجام رسیدن موسم کشتکاری بهاری و آغاز جمع‌آوری محصولات کشاورزی برگزار می‌گردد. ما باید مسائل تامین نمودن فعالیت استواری ساحه کشاورزی، ثمره‌ناکی آن، баланд бардоштани маданияти истифодаи обу замин ва дигар захираву имкониятҳои афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаро баррасӣ намоем. зеро то рафт шиддат гирифтани ҳолатҳои буҳронӣ дар ҷаҳони имрӯза аз ҷумла низоъҳои мухталифи минтақавӣ, таҳримҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои он аз ҷумла хушҳолӣ паиҳам моро водор менамояд ки барои тобовар гардонидани иқтисоди Тоҷикистон ба таъсири манфии омилҳои берунӣ ва ҳифзи амнияти озқавории кишварамон аз тамоми иқтидору захираҳои мавҷуда самаранок истифода барем. чунин имкониятҳо махсусан дар соҳаи кишоварзӣ ки яке аз манбаъҳои асосӣ барои ноил шудан ба амнияти озқаворӣ, истеҳсоли ашёи хом барои корхонаҳои саноатӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ ва ҳарчи бештар бо шуғл фаро гирифтани аҳолӣ маҳсуб меёбад зиёд мебошад. моро зарур аст ки кишти зироатҳо ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро сол ба сол зиёд кунем ва бозори истеъмолии мамлакатро дар ҳама фаслҳои сол бо озуқаворӣ таъмин намуда вобастагии истеҳсоли кишварро аз воридоти маводи ғизоӣ мунтазам коҳиш дид. ҳадаф чист? таъмини амнияти озқаворӣ. ҳадаф чӣ барои имрӯз мо ҳар сол дар ин ҷо бо шумо мулоқот мекунем? ҳадаф он аст ки сол ба сол мо кӯшиш ба харҷ диҳем ва як ин кори маъмулии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ва ҳар як оила, махсусан кишоварзон, як анъанаи маъмулӣ, як чизи оддӣ, кори ҳарсола ва ҳаррӯзамо бояд бошад ки дастурхони истеъмолии худро бо маводи ғизоии истеҳсоли ватании худӣ таъмин намоем. хатарҳоро дида истодед? агар худои нохоста, бисёр ман дар чандин суханраниҳо таъкид кардам ки дунё, яъне инсоният имрӯз дар дунё марҳилаи ҳасостарин дар таърихи инсоният рӯз заронида истодааст. ҳатто аз хатарнок аз ҷанги дуюми ҷаҳон вазнинтар, душвортар. дар сари муҳ
қарор дорад. ما نمیدونیم فقط چه حادثه رو میدید چی واقع میشه یکی یک خطرش ما نظر میکنیم که همین حادثه های سخت سرزنت همه در فکر امنیت دولت و ملت خود میشن مخصوصا صادرات و فروش و تجارتی مواد غذایی و داروواری بسته میشه در مد اول چون که ما گذراندیم در وضعیت کسری کووید 19 و این شب روزا بعضا حاضر میشد که نگاه میکنیم این دولت بعضا مواد صادرات رو منع میکند این اشاره بسیار جدی است برای ما شما که آنچه که ما گشته برگشته تاکید میکنم این ثمرات استفاده بردن آب و زمین داریم ما امکانیتمون هست کشتی 3 و 14 گذشته مونده تاکید می‌نمایم که تنها با سعی و تلاش هر یک ساکن مملکت و در نوبت اول رهبران و کارمندان ساحه کشاورزی خواجگی‌های دهقانی و هر یک عائله‌ای که زمین رزیدنتی و نزد حولگی دارد ما می‌توانیم به یکی از هدف‌های استراتژی ملی یعنی حفظ امنیت غذاخواری دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت و برام برداشتن سطحی نیکوکاری مردمی کشور نایل گردیم. برای تامین نمودن فراوانی بازار استعمالی داخلی با محصولات نیازی اول تشکیل کردن ذخیره کافی آن پیشگیری کردن بالاروی بیاساس نرخ‌ها و راماندن فعالیت منظم همه ساحه‌های اقتصادی ملی هر یک رهبر و شخصی مسئول باید مناسبت جدی و مسئولیت بلند ظاهر نماید. با مرام ادامه دادن نقشه‌های سازندگی و بنیادکاری، تأسیس جایهای نوی کاری، جلب هرچه بیشتری سرمایه وطنی و خارجی، استفاده ثمرناک منبع‌های موجودند، دریافت سرچشمه‌های علاوه‌ای رشد و دیگر تدبیرها از جمله وظیفه‌های مهمترین در این سهم میباشد. در 4 ماه اول سال 2024 در کشور با مبلغ 5 میلیارد و 158 میلیون سومانی محصولات کشاورزی این 3 سال گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 7.1% زیاد میباشد. البته این خوب است. اما امکانیت‌ها برای رشد ساحه حال هم زیادند. ولایت ختلان نسبت به دیگر منطقه‌های مملکت برای افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی امکانیت‌های بیشتر دارد و کشاورزان ولایت در شرایط حساس جهان معاصر در حفظ امنیت غذاخواری کشور و تأمین نمودن بازار داخلی با محصولات کشاورزی باید بیش از هر وقت دیگر حصه‌گذار باشد. طبق معلومات در ماه‌های ینور اپریل سال 2024 کشاورزان ولایت با مبلغ 2 میلیارد و 350 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 8% زیاد میباشد. ولی نشان دهنده مذکور با در نظر داشت هدف‌های گذاشته شده استراتژی و امکانیت‌های ولایت هنوز قانع کننده نیست. در ولایت زمین‌های پرت و خلا هم زیاد بوده. میدان آنها 16,000 گکتار از جمله زمین آبی زیاده از 14,000 گکتار را تشکیل می‌دهد. در چنین شرایط 18 پایگاه آبکشی فعالیت ندارد که باعث بی‌آب ماندن بیش از 5,000 گکتار زمین گردیده است. اینچنین در ولایت سوخت 16 و شهر ناحیه تابع جمهوری 22 پایگاه‌های آبکشی فعالیت نکرده است که متناسباً 13,000 گکتار و 13,000 گکتار زمین با آب تامین نگردیده است. سال 2023 در شهر ناحیه‌های ولایت ختلان بنابر کارهای غیر قناعتبخش خواجگیداری قریب 900 گکتار زمین‌های کارم آبی از گردش کشاورزی بیرون ماند. هرچند که با حالت 17 می در ولایت در میدان قریب
200,000 گیکتار یا 97% دورنما کشت بهاری انجام داده شده است ولی اجرای دورنمای کشت کارتوشکا همگین 80%، پولیسیون 93% و زراعت‌های خوراکی چاروا 87% را تشکیل می‌دهد. چنین حالت در اکثر شهر ناحیه‌های تابع جمهوری نیز به نظر می‌رسد. اجرای دورنمای کشت کارتوشکا در راون همگی 5%، ورزاب 8%، فیض‌آباد 21%، رشت 30%، تاجیک‌آباد 33%، لشت 58%، نورآباد 45%، سنگوار 55%، حصار 59% و رودکی 70% را تشکیل داده است. همچنین دورنمای کشت پخته در شهر ناحیه‌های وحدت همگی 17%، رودکی 57%، شهر نو 60% و حصار 71% تامین گردیده است که خیلی تشویش‌آور می‌باشد. اینچنین باعث نگرانی می‌باشد که استحصال گوشت پرنده در کشور در ماه‌های январи اپریل سال 2024 نسبت به همین دوره سال گذشته 24% کاهش یافته همگی 12,200 تن را تشکیل داده است. از جمله در ولایت ختلان استحصال گوشت پرنده به 2,800 تن برابر گردیده نسبت به همین دوره سال گذشته 1,200 تن یا 31% کم شده است. در یک قطار کارخانه‌های پرنده پروری شهر ناحیه‌های ولایت استحصال تخم نیز کاهش یافته است. در قلمرو ولایت در 3 ماه یکم سال 24 همگی در میدان نو از 1 گیکتار خضار نو بنیاد گردیده است. خاطرنشان می‌نمایم که سالهای آخر بنابر عامل‌های پیشگویی نشونده بخصوص تغییریابی بی‌سابقه اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن، اینچنین بالاروی نرخ محصولات آذوقه، تأمینات اهالی با مواد غذایی در جهان طرف مشکل گردیده ایستاده است. در کشور ما نیز تیرما و زمستان گذشته کمبارش و آب و هوای بهار امساله نامساعد آمده تأثیر منفی خود را به ساحه‌های مختلف کشور خصوصا به ساحه‌های کشاورزی و انرژی رسانید. چنین حالت ما را وادار می‌سازد که در همه سطح‌ها از هر یک عائله سر کرده تا مؤسسه‌های اجتماعی و خواجگی و کارخانه‌های استحصالی و خدمت رسانی سرفکارانه استفاده بردن نیروی برق و آب را در تمام فصل‌های سال تامین نماییم. در برابر این رهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها یکجا با خواجگی‌های کشاورزی جهت اجرای دورنمای کشت زراعت‌ها خصوصاً پخته، کارتوشکا و غله‌دانگی و لوبیاگی‌ها، استفاده ثمرناک زمین و زیاد نمودن میدان کشت تکراری و بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌ها چاره‌های ضروری اند. به این وسیله باید رشد منظم استحصال محصولات کشاورزی برای تأمین بازار استعمالی کشور، ساحه صنعت با اشیاء خام و افزایش صادرات محصولات تأمین کرده شود. به وزارت کشاورزی و رهبران ولایت‌ها شهر ناحیه‌ها سپارش داده می‌شود که جهت پوره به انجام رسانیدن کشت بهاری زراعت‌ها و اجرای نقشه کشت تکراری تدبیرهای مؤثر اندیشیده مسئله تأمین نمودن خواجگی‌ها را با تخمی اعلی‌صفت، کارتوشکا، سبزیجات و دیگر نمود زراعت‌ها اینچنین نیروهای معدنی زیر نظارت قطعی قرار دهد. همچنین ضرور است که برای سریع وقت و بی‌طلب جمع‌آوری نمودن حاصل غله‌دانه، چاره‌جویی نموده کشت تکراری بیشتر از حساب کارتوشکا، شالی، مکدام و لوبیاگی‌ها وسیع برآمده شود. برای سال ولایت‌ها و شهر ناحیه‌های کشور وزارت کشاورزی، کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی، агентии بهداشت زمین و آبیاری و دیگر وزارت اداره ضرور است که جهت قطعیاً تأمین نمودن اجرای سپارش‌ها وابسته به اصلاح کمبودی‌ها و رشد ساحت چاره‌جویی نمایند. همچنین ضرور است که به مسائل بهتر نمودن حالت مدیریتی زمین‌ها و گردش کشاورزی برگردانیدن زمین‌های بیکار خوابیده، از خود کردن زمین‌های نو و با اصول آبیاری قطرگی زیاد نمودن وساحت زمین‌های کشت اعتبار جدی داده شد. طبق معلومات در ماه‌های январ اپریل سال 2024
аз кишвар 84,3 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи беш аз 1 миллиард сомонӣ содирот шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб 50% зиёд мебошад. аз ҷумла содироти меваю сабзавот 40,000 тоннаро ба маблағи 158 миллион сомонӣ ташкил дода беш аз 30% афзоиш ёфтааст. аз ин нишондиҳанда 32,000 тонна ба маблағи 145 миллион сомонӣ ё 92% меваю сабзавоти содирот шуда ба вилояти Суғ рост меояд. то ба имрӯз аз вилояти Суғ ба хориҷи кишвар 11,000 тонна меваи хушк ва зиёда аз 1000 тонна танҳо гелосу зардолу содирот шудааст. вилояти Хатлон дар самти содироти меваи сабзавот бахусус меваи сабзавоти барвақтӣ иқтидори бузург дорад, вале истифодаи ин имкониятҳо ҳанӯз ба таври кофӣ баро монда нашудааст. соли гузашта ҳиссаи вилояти Хатлон дар ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзии кишвар 56%-ро ташкил додааст. вале дар 4 моҳи аввали соли ҷорӣ ҳиссаи содироти меваи сабзавот аз вилоят ҳамагӣ 6%. фоизи содироти умумии меваи сабзавоти кишварро ташкил додааст ки чунин вазъ андешидани чораҳои иловагиро тақозо мекунад. ҳоло дар вилоят 72 сархона бо иқтидори умумии нигоҳдории 27,000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ мавриди истифода қарор дорад ки барои пурра таъмин намудани эҳтиёҷоти бозори истеъмолӣ ва содироти минбаъдаи он кофӣ нест. доир ба бунёди сархонаву гармхонаҳо супоришҳои дахлдор дода шуда буданд, вале иҷрои онҳо ҳанӯз дар сатҳи зарурӣ таъмин нашудааст. аз ҷумла тиққи супориши маҷлиси ҳукумати мамлакат аз 20 январи соли 2022 вазорати кишоварзӣ вазифадор шудааст ки дар давраи солҳои 2022-23 барои бунёди 3 маркази агрологистикӣ дар шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Суғду Хатлон чораҷӯӣ намуд, вале супориши мазкур то ҳол иҷро нагардидааст. бори дигар баробарони вилоятҳо ва шаҳрноҳиҳо аз ҷумла вилояти Хатлон ва шаҳрноҳиҳои он супориш дода мешавад ки ҷиҳати мунтазам таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар чораҳои таъхирнопазир андешид. зарур аст ки дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони ватаниву хориҷӣ доир ба ташкили корхонаҳои нави коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, бандобасти он ва таъсиси марказҳои логистикӣ вусъат дода шавад. таъкид менамоям ки ҳолатҳои вайронкунии қонунгузории замин дар вилояти Хатлон ҳоло ҳам ташвишовар мебошад. дар натиҷаи гузарондани корҳои назорати давлатӣ истифода ва ҳифзи замин дар вилоят танҳо дар 4 моҳи аввали соли 2024 1824 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ошкор гардидааст. роҳбарони вилоят ва шаҳрноҳиҳои онро зарур аст ки ҷиҳати пешгирӣ кардани ҳолатҳои вайронкунии қонунгузории замин тадбирҳои қатъиро роҳандозӣ намоянд. бояд гуфт ки бо сабаби номусоид омадани обу ҳаво аз ҷумла боришоти зиёд, омадани сел, фаромадани тарма ва яш ҷиҳати андешидани чораҳои зарурӣ ва пешгирӣ кардани оқибати офатҳои табиӣ 10 майи соли ҷорӣ ба сарвазири мамлакат, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор, раисони вилоятҳо ва шаҳрноҳиҳо дастурҳои мушаххас дода шуд. бо вуҷуди ин дар даҳаи дуюми моҳи май дар натиҷаи боридани боронҳои шадид дар баъзе минтақаҳо омадани сел, обхезӣ ва санрезиш рух дода дар баробари расондани зарари иқтисодӣ талафоти ҷонӣ низ ба хай гирифта шуд. баробарони вилоятҳо ва шаҳрноҳиҳо супориш дода мешавад ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлиёт ҷиҳати пурра бартараф кардани оқибатҳои офатҳои табиӣ ва расондани кӯмаки зарурӣ ба зарардидагон тамоми чораҳои заруриро амалӣ намояд. инчунин якҷо бо кумитаҳои ҳифзи муҳити зист, ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ ҳамкориро дар самти огоҳсозии пешакии аҳолӣ аз хатарҳои эҳтимолии экологӣ ва пешгирӣ намудани оқибатҳои чунин ҳолатҳо тақвият бахшад.
Середори геология бо истифода аз ҷоҳои ба даст омада муҳандисиву геологӣ ва бо нишон додани минтақаҳое ки зери таъсири омилҳои хатарноки табиӣ қарор доранд ҳарчи зудтар атласи равандҳои экзогениву геологии кишварро таҳия карда ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. Чандин ҳолатҳое ки дар замони шӯравӣ рух дод ва баъди замони шӯравӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дар водии Раш, дигар дар ноҳияи ашти вилояти Суд рух дода, вақте таълии омӯзиш карда баромаданд, боз сабаби бо айби одамоншудагӣ ҳавз карданд, пеши дайрочаҳоро бастанд ва касе дар вақти боришот на аз ҳолатҳои фавқулодда, на аз ҳокимиятҳои маҳаллӣ ин минтақаҳои осебпазирро дидан накарданд, ҳоло ки вазифаи онҳост. ҳозирини муҳтарам, ҳоло дар вилояти Қатлон барои расидан ба ҳадафу афзалиятҳои миллӣ ва ҳалли масъалаҳои соҳавӣ 44 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ амалӣ гардида истодааст, ки дар доираи онҳо то имрӯз 9.7 миллиард сомонӣ аз суд карда шудааст. лоиҳаи сармоягузорӣ барои рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, энергетика, нақлиёт, сайёҳӣ ва пешгирии ҳодисаҳои фавқулодда равона карда шуданд. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ роҳбарияти вилояти Қатлон шаҳру ноҳияҳои он ва вазорату идораҳои дахилот васиятдор карда мешаванд, ки барои самаранок амалӣ гардидани лоиҳаи сармоягузорӣ бунёди сифатноки иншооти пешбинӣ гардида, харидорӣ ва истифодаи мақсадноки техникаву таҷҳизоти замонавӣ пайваста чораҷӯӣ намоянд. зарур аст ки ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ва ватанӣ дар доираи ҳадафҳои стратегии кишвар аз ҷумла саноатикунонии босурат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва лоиҳаҳои дар барномаи давлатии сармоягузорӣ дарҷ гардида вусъат дода шуд. дар 4 моҳи соли 2024 ба иқтисодиёти кишвар аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ 6.6 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст, ки 1.5 миллиард сомонӣ ё 20% он ба вилояти Қатлон расид. ин нишондиҳанда ҳоло ҳам нокифоя мебошад. дар ин давра аз ҳаҷми умумии қарзи додашуда дар кишвар ҳамагӣ 17% ба соҳаи кишоварзӣ ва 9% ба соҳаи саноат, аз ҷумла дар вилояти Қатлон 29% ба кишоварзӣ ва 5% ба саноат дода шудааст, ки барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда мутобиқ нест. ба Бонки Миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ зарур аст, ки барои таъмин намудани дастрасии соҳибкорони хурдумёна ба қарзҳои имтиёзнок ва дарозмуддат, махсусан дар соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ чораҳои амалӣ андешанд. дар моҳи январи апрели соли 24 дар вилояти Қатлон дар ҳаҷми 3.2 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ ин 3 сол гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6.2% зиёд мебошад, вале аз суръати рушди 3 соли маҳсулоти саноатии кишвар 3.3 банди фоизӣ кам аст. таъкид менамоям, ки тибқи талаботи ҳадафи саноатикунонӣ босурат, рушди соҳаи саноат ҳамасола бояд на кам аз 20% таъмин карда шуд. истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри ноҳияҳои ҳамадонӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 66%, ёвон 9.4% ва норак 3% коҳиш ёфтааст. дар 4 моҳи соли ҷорӣ дар вилоят 22 корхонаву коргоҳи нав таъсис ёфтааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 41 корхона кам мебошад. дар шаҳри ноҳияҳои Вахш, Дӯстӣ, Қубодиён, Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҷайҳун, Панҷ, шаҳри Туст, Носири Хусрав, Кӯлоб, Ҳамадонӣ, Фархор, Темурмалик, Шамсиддини Шоҳин, Балҷувон ва Норак ягон корхона ё коргоҳи нав таъсис дода нашудааст. дар баробари ин аз 826 корхонаи саноати вилоят дар ин давра 21 корхона аз фаъолият боз мондааст. 22 корхона гӯё ба истифода додем, 21 корхона аз кор боз мондааст. илова бар ин дар ин давра дар вилоят истеҳсоли хишт 33%, ресмони пахтагиз 25%, семен 17%,
گشت سنگ 14%، بتون ساختمانی 12% و محصولات دوزندگی 11% کاهش یافته است. خصوصا 34% کاهش یافتن استحصال لباس مکتبی تشویش آور میباشد. در دوره ذکر شده در 15 شهر ناحیه ولایت از جمله وخش، خراسان، دوستی، جلال‌الدین بلخی، عبدالرحمن جامی، جیهون، یوان، لیوکند، کولاب، مومن‌آباد، شمس‌الدین شاهین، نارک و جوان همدانی و خاورین لباس مکتبی عموماً استحصال نشده است که اندیشیدن چاره‌های فوری را تقاضا می‌نماید. بار دیگر تاکید می‌نمایم که امکانیت‌های استفاده نشده ولایت در سمت رشد صنعت، مخصوصاً صنعت کارکرد، نهایت زیادند که جهت پوره استفاده نمودن آنها تشبثکاری راهبران و مسئولان ولایت، شهر و ناحیه‌های آن، وزارت اداره‌های ساحوی، جلب سرمایه مستقیم وطنی و خارجی و واردات تکنولوژی‌های پیشقدم ضرور میباشد. با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه آن سپارش داده می‌شود که یکجا با وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو سبب‌های برهم خوردن کارخانه‌های صنعتی و در سطح ضروری تامین نگردیدن رشد استحصالات محصولات در کارخانه‌های صنعتی را همه‌جانبه آموخته جهت برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته ساحه تدبیرهای تأخیرناپذیر است. تشکیل کارخانه‌های نو استحصالی، تأسیس جاهای کاری نو و زیاد نمودن سرعت رشد استحصال محصولات صنعتی بخصوص در ساحه‌های کارکرد مسائلی میباشند که باید به حل آنها دقت جدی داده شد. تأکید می‌نمایم که تنها با همین راه ما می‌توانیم هدف استراتژی یعنی صنعتی کنانی با سرعت را تامین نماییم. توسط افزایش دادن استحصال محصولات وطنی خصوصاً مال‌های عوض کننده واردات ما می‌توانیم بازار داخلی را با محصولات خوش‌صفت و بی‌ضرر تامین نموده پیش راه واردات محصولات پس‌صفت و ضررآور خارجی را گیریم. سال 2023 تنها با حدود گمرکی ولایت چنین مال و محصولات با مبلغ 663 میلیون سامانی وارد شده است که 23% حجم عمومی واردات ولایت را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این با بازار استعمالی ولایت این نمود مال و محصولات توسط گذرگاه‌های گمرکی دیگر مناطق‌های کشور در حجم زیاد وارد می‌گردد. تکرار تاکید می‌سازم که برای استحصال چنین مال و محصولات امکانیت‌های وسیع ولایت استفاده نشده ایستاده‌اند. مثلا طلبات بازار استعمالی ولایت به محصولات مکرونی 9000 تن را تشکیل داده. سال 2023 در ولایت همگی 505 تن استحصال شده است که 5.6% طلبات را خانه می‌گیرد. طلبات به صابون در ولایت 14000 تن را تشکیل می‌دهند ولی سال 2023 در ولایت همگی 16 تن استحصال شده است که طلبات را عموماً خانه نمی‌گرداند. همزمان با این طلبات بازار استعمالی ولایت با محصولات حسیبی بیش از 3000 تن را تشکیل داده. سال 2023 در ولایت همگی 567 تن این نمود محصولات استحصال شده است که 19% طلبات میباشد. حالا که ولایت از لحاظ استحصال گوشت در جمهوری جای اول میگیرد. این چنین طلبات بر روغن رستنی 42000 تن را تشکیل میدهد ولی در سال 2023 استحصال آن در ولایت به 16500 تن رسیده است که همگی 39% طلبات را قانع می‌گردد. نورای مینرالی در یک سال بیش از 110,000 تن میباشد. سال 2023 در ولایت 36,500 تن نوری استحصال شده است که 33% طلبات ولایت را تشکیل می‌دهد. سال 2023 تنها با حدود گمرکی ولایت با مبلغ قریب 110 میلیون سومانی 22,000 تن نوری مینرالی وارد کرده شده است. طلبات بازار استعمالی ولایت به گوشت مرغ تقریباً 20,000 تن تشکیل داده.
در سال 23 این نمودی محصولات در ولایت 15,000 تانه استحصال شده است که 76% طلبات را خانه می‌آورد. طلبات ولایت با مواد دارویی تقریباً 400 میلیون سوم را تشکیل دادند. سال 23 در ولایت این نمودی محصولات همگی با مبلغ 12 میلیون سوم استحصال شده است که طلبات را عموماً خانه نمی‌آورد. همچنین قالین، شکلات، کنسروی گوشتی و دیگر محصولاتی که در حجم میلیون‌ها دلار به کشور وارد می‌شود در حدود ولایت عموماً استحصال نمی‌گردد. بنابراین با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر و ناحیه آن ضرور است که یکجا با وزارت و اداره‌های داخلدار دایر بر رشد ساحه صنعت، خصوصاً صنعت سبک، خوراکواری، ماشینسازی، استحصال مسائل ساختمان و دارویی تدبیرهای عملی اندیشید. اینچنین با مسائل وارد نمودن تکنولوژی معاصر و توسط کارکرد پررای ذخیره‌های اشیاء خام ولایت از جمله کندنی‌های فایده‌ناک، محصولات کشاورزی و رستنی‌های شفابخش، افزایش دادن حجم استحصال محصولات صادراتی و عوض‌کننده واردات اعتبار اولین درجه دارد. با این مقصد ضرور است که وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو یکجا با دیگر وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و شهر و ناحیه‌های آن امکانیت‌های منطقه‌های آزاد اقتصادی را پورا استفاده نمایند. اینچنین پارک‌های تکنولوژی و مجموعه‌های صنعتی و اگروصنعتی را تشکیل و رشد برابران ولایت و شهر و ناحیه‌ها یکجا با وزارت مالیه و کمیته انداز همچنین سپارش داده می‌شود که جهت سریع وقت و پورا جمع‌آوری نمودن اندازها، کم کردن بقیه پولی آنها و راه ندادن به کارکرد قرضداری مزمنه تدبیرهای ضروری اندیشید. خاطررسان می‌نمایم که در پیام پرزیدنت کشور وزارت اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه‌دار گردیدند که در 2 سال می‌آینده نظام پرداخت‌های غیر نقدی را در همه ساحه‌ها پورا جاری کنند. اینچنین سپارش داده شد که به روند رقمی‌کنانی ساحه‌های اقتصاد ملی همچون مسئله مهمترین در فعالیت مقامات دولتی صورت بخشیده شد. زیرا گزارش به نظام پورای پرداخت‌های غیر نقدی و استفاده تکنولوژی‌های رقمی در فعالیت مقامات دولتی و ساحه‌های مختلف می‌تواند رشد بی‌میلان اقتصادی کشور را تامین نماید. گزارش به این نظام امکان می‌دهد که راه‌اندازی شفافیت عملیات مالیوی و پورا به رسمیت درآوردن مناسبت‌های اقتصادی به مراتب افزودن درآمد بودجه دولتی، پس کردن خراجات، بلند برداشتن حاصلناکی مهنت، رقابتناکی سوبیکت‌های خواجگی‌دار و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌ها خصوصاً خدمت‌رسانی‌های دولتی تامین کرده شد. از این لحاظ رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت وظیفه دارند که جهت تأمین پورا و سریع‌وقتی سپارش‌های داده شده تمام چاره‌های ضروری را عملی نمایند. قابل ذکر است که در نتیجه تدبیرهای از جانب حکومت مملکت عملی گردیده وضع مؤسسه‌های تعلیمی کشور بهتر گردیده ایستاده است. با وجود در ولایت ختلان یک قطار مسائل از جمله در سطح پست قرار داشتن فراگیری کودکان با زینه تحصیلات تا مکتبی و در سطح ضروری جلب نگردیدن صاحبکاران و سرمایه‌گذاران برای بنیاد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تا مکتبی جای دارد. علاوه بر این مسائل در حالت صدمه قرار داشتن بنای 114 مؤسسه تحصیلات عمومی و تعمیر طلب بودن بنای 89 مؤسسه تحصیلات عمومی در 3 بست فعالیت نمودن 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و نرسیدن کادرهای آموزگاری نیز هنوز حل طلب باقی میماند. رهبریت ولایت، شهر و ناحیه‌های آن و وزارت معارف و امروز ضرور است که جهت اصلاح سریع‌وقتی کمبودی‌های موجوده تدبیرهای مشخص اندیشید. از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی در اساس نقشه مشترک
روز 17 می سال جاری در 3592 مکتب میانه کشور سنجش ناگهانی گذرانیده روند تعلیم و تربیت و در درس‌ها حاضر بودن آموزگاران و خوانندگان مورد آموزش قرار داده شده است. در ولایت ختلان 1333 مؤسسه تحصیلات میانه سنجیده شده معلوم گردید که 39,000 خواننده در درس‌ها به یگان سبب اشتراک ندارند. همچنین 12,000 خواننده به واسطه تعلیمی یعنی کتاب و دفتر و دیگر اشیاء خوانش قریب 12,000 خواننده با لباس‌های غیر مکتبی به دست آمد. از شماره عمومی آموزگاران 810 نفر در مشغولیت‌ها بی سبب حضور نداشتند. 617 آموزگار بدون آمادگی و 744 آموزگار با نمود ظاهری نامناسب به مؤسسه‌های تعلیمی حاضر شدند. در مؤسسه‌های تعلیمی این ولایت 967 آموزگار حاجی به خوانندگان درس می‌دهند. عیناً چنین حالت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت سوغد، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری از جمله گروه ناحیه‌های وادی رشت آشکار شده است. از وزیر معارف و این رهبران ولایت‌ها از جمله ولایت ختلان و همه شهر و ناحیه‌ها قطعاً طلب کرده می‌شود که برای برطرف کردن حالت ذکر شده چاره‌های فوری اندیشند و از نتیجهش در مدت 2 هفته به حکومت مملکت حساب دهند. در ساحه تندرستی ولایت نیز یک قطار مشکلات حل طلب از جمله نارسایی 720 طبیب با طلبات موافق نبودن بنای بعضی مؤسسه‌های تندرستی و کم بودن واسطه‌های نقلات طبی مشاهده می‌گردد. برابریت ولایت ختلان و شهر ناحیه‌های آن سپارش داده می‌شود که یکجا با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی برای برطرف کردن کمبودی‌های جای داشته چاره‌های قطعی اندیشند. حاضرین گرامی، با مقصد استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در کشور بنیاد و برقرارسازی 28435 انشاءات تعیینات استحصالی و اجتماعی از جمله 6260 انشاءات در ولایت ختلان و نقشه گرفته شده است. به حالت 10 می سال جاری در سراسر کشور بیشتر از 11,000 انشاءات جشنی به استفاده داده شده است که 39% نقشه را تشکیل می‌دهند. در ولایت ختلان 2809 انشاءات مورد استفاده بری قرار داده شده است. با 45% نقشه پیش بینی گردیده برابر می‌باشد. اجرای نقشه در یک قطار شهر و ناحیه‌ها از جمله کوشانیان از حساب میانه اجرای نقشه در ولایت 38%، یاوان 29%، جیهون 23%، مومن آباد 25%، کلاب 23%، دنغره 25%، شمس‌الدین شاهین 34% و برجوان 37% کم میباشد. برابریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌های کشور و وزارت و اداره‌ای که مسئول اجرای کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های کشور تعیین گردیدند، سپارش داده می‌شود که برای اجرای سریع و با صفت نقشه‌های پیش بینی گردیده اینچنین رعایت معیارهای قبول شده ساختمان و صنعت بلند معماری چاره‌های مشخص اندیش. با استفاده از اشتراک رهبران و فعالان ولایت ختلان، رئیسان ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت سوغد و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری می‌خواهم یک نکته مهم را تاکید نمایم. همه شما برای برطرف کردن کمبودی‌هایی که روز 9 مارس در ملاقات رهبر دولت با نمایندگان اهل جامعه و خادمان دینی بیان گردیدند و نقشه چاره‌بینی‌های در اساس آن تصدیق شده مسئولیت شخصی دارد.
зеро робариву сарвари ин ё он шаҳру ноҳия ё ҷамоати шаҳраку деҳот ба зиммаи шумо гузошта шудааст. яъне шумо вазифадор ҳастед ки мардумро сарварӣ кунед, мушкилоту масъалаҳои ҳаёти сокинони шаҳру ноҳияро сари вақт ҳаллу фасл намоед. пеш аз ҳама худатон ташаббускору намунаи ибрат бошед ва фаромӯш накунед ки мардум ба шумо мувофиқи рафтору гуфторатон амалатон баҳо медиҳанд. дар суханронии худ рӯзи 9 март қариб тамоми масъалаҳои ҳалталаби ҷомеа, равандҳои номатлубу хатарнок барои сулҳу субот, оромиву осоиши мардуми кишвар ва роҳҳои бартараф кардани онҳоро баён намуданд. шумо бояд дар ҳалли ин масъалаҳо пешсаф бошед. муросокориву дурӯягӣ ва бетарафию бепарвоӣ накунед. сабақи талқи бетарафиро мардуми кишвар ва аз ҳама зиёд сокинони вилояти Хатлон аз сар гузаронидаанд. мо шумо бояд ҳамеша шукронаи сулҳу оромиро ба ҷо оварем. мардум аз ҷумла ҷавононро барои дуруст ва ободкориву созандагӣ ҳидояту роҳнамоӣ кунем. барои иҷрои вазифаҳои гузошташуда ва амалӣ намудани ҳадафу нақшаҳои созанда ба ҳамаи сокинони вилоят ва ба шумо роҳбарону фаъолони ҳам ҷумҳурӣ, соҳаи кишоварзӣ, ҳам вилоят барори кор мехоҳам. дар қисмати дуюми мулоқот раисони вилоятҳои Хатлону Суғд, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва роҳбарони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳисобот доданд ва зимнан ба онҳо доир ба ҷонок намудани корҳо дар самтҳои гуногуни фаъолият супоришҳои дахлдор дода шуд. ҳар як сафари шумо ҷониби волӣ ба вилояти Хатлон аҳамияти хоси таърихӣ дошта, омили рӯҳбаландии мардум ва болоравии сатҳи зиндагӣ ва ташаббусҳои навбанави сокинон ва соҳибкорони ватандӯст мегардад. бо истифода аз фурсати муносиб сипосу эҳтироми самимии сокинони вилояти Хатлонро ба шумо пешвои муаззами миллат барои таваҷҷӯҳу ғамхориҳои доимӣ дар рушду пешравии ин минтақаи кишвар мерасонам. аҳли заҳмати вилояти Хатлон дастури супоришҳои шуморо ҷаноби олӣ ки дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зимни сафарҳои кориятон ва шаҳру ноҳияҳои вилоят ироя намудед, дар беҳбари фаъолияти худ ҳамчун афзалияти асосӣ қарор дода, баҳри иҷрои босифат ва саривақтии онҳо бо истифода аз тамоми имконатҳо чораҷӯӣ намуда истоданд. ба шумо абармарди бузурги сиёсат, ҳомии давлату миллат ва нусратбахшу раҳнамои мардуми мамлакати соҳиб истиқлоламон меҳру муҳаббати беандоза, иродат, садоқат ва миннатдории сокинони вилояти Суғди Бостониро оид ба дастгирии ҳамаҷониба ва таъмини рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии вилоят баён менамоям. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар моҳҳои январ-апрели соли 2024 ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати хиратмандонии шумо муҳтарам ҷаноби олӣ ва баҳри иҷрои дастуру супоришҳое ки аз паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои ҳукумати мамлакат ва сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилоят бармеояд, тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуд. бо камоли эҳтиром, самимона садоқату вафодории худро ба сиёсати хиратмандонаю дурандешона ва созандаи шумо муҳтарам ҷаноб олӣ иброз намуда, бо шукргузории қалбӣ ба шумо барои ҳидоятҳои ғамхорона ва дастгириҳои ҳамаҷониба ҷиҳати рушду равнақи бемайлони вилоят аз номи мардуми заҳматписанди он изҳори сипоси бепоён менамоям. бо қаноатмандӣ бояд зикр намуд ки бо шарофати соҳиб истиқлолӣ ва роҳнамоии мушфиқонаи шумо пешвои муаззами миллат
дар доираи 4 ҳадафи стратегӣ аксарияти кулли мушкилоти вилоят алу фасле гардида сатҳи зиндагии мардум ба маротиб боло рафт. бадахшониёни ватанпарвару миллатдӯст чун дигар миллатони худ боварии комил доранд ки таҳти роҳбарию роҳнамоӣ ва ҳидояту сиёсати оқилонаи пешвои фидокору созанда ва ватанпарасту миллатдӯсти хеш дар масири интихоб намуда устуворона қадам зада қуллаҳои нави созандагиро фатҳ хон намуд. зимни ҳисоботи раисони вилоятҳо ва суолу ҷавобҳо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷамъоварии саривақтии ҳосили ғалладона ва васеъ ба роҳ мондани кишти такрорӣ, зиёд намудани захираҳои давлатӣ ва содироти меваю сабзавоти барвақтӣ ба хориҷи кишвар таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. ба масъулини дахлдори сатҳи ҷумҳуриявию вилоятӣ оид ба ин ва дигар масоил аз ҷумла барои дарёфти роҳҳои паст кардани сатҳи обҳои зеризаминӣ, таъмини кишоварзон бо оби полезӣ, таъмири пойгоҳҳои обкашӣ, андешидани чораҳои таъхирнопазир ба хотири пешгирӣ аз оқибатҳои ногувори офатҳои табиӣ, баланд бардоштани сифати сохтмону таҷдиди роҳҳои мошингард ва нигоҳубини дурусти зербинои нақлиётӣ супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин зарурати иҷрои босифати супоришҳои дарвохӯрӣ бо намояндагони фаъоли аҳли ҷомеа ва ходимони дин додашуда, аз ҷумла доир ба таълиму тарбияи дурусти насли наврас ва пешгирӣ аз фирефта шудани ҷавонону наврасон бо афкори таассубу тунгароии динӣ таъкид гардид. имрӯз яъне 25 май аввалин маротиба дар саросари ҷаҳон рӯзи байналмилалии футбол таҷлил карда шуд. хурсандиовар аст ки ташаббуси ҷаҳонӣ шудани футбол аз ҷониби президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ садо дод ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта шуд. ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон мардуми шарифи мамлакатро таҳнияту шодбош гуфтанд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба матни паёми шодбошии сарвари давлат дар қироати ҳамкорони мо. бинандаҳои азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол. ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо пешниҳоди тоҷикистон имрӯз дар саросари олам таҷлил мегардад, самимона табрик мегӯям. мусаллам аст ки ҳамаи намудҳои варзиш аз ҷумла бозии футбол барои инсоният яке аз василаҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва пешбурди тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб мераванд. футбол дар баробари ин аз ҷумлаи воситаҳои муҳимтарини муттаҳид сохтани халқу миллатҳои гуногун ва кишвару давлатҳои мухталифи дунё мебошад. имрӯз мо бо ифтихор иброз медорем ки илова ба 5 пешниҳоди тоҷикистон дар масъалаи ҳаллу фасли мушкилоти глобалии обу иқлим боз як пешниҳоди дигари мо доир ба эълон кардани рӯзи ҷаҳонии футбол аз тарафи ҷомеаи башарӣ дастгирӣ ёфт. яъне бо қабули қаъдномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид минбаъд 25 май ҳар сол ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил мегардад ки ин рӯйдод албатта мояи ифтихори ҳар як фарди ҷомеаи тоҷикистон маҳсуб мешавад. як нуқтаи муҳимро махсус зикр менамоям ки дар қаъдномаи маҷмӯаи умумӣ таъкид шудааст ки ҳама гуна чорабиниҳои бузурги варзишӣ аз ҷумла бозиҳои футбол бояд дар рӯҳияи сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстиву ҳамкорӣ ва таҳаммулгароӣ баргузор карда шавад. ин асли барои инсоният бисьёр муҳим, бахсус дӯстӣ, ҳамкорӣ ва таҳаммулгароӣ аз ҷумлаи асосҳои пурарзиши ахлоқиву иҷтимоии тоҷикон ҳамчун миллати соҳибтамаддун ва бунёдгару созанда мебошад. ин арзишҳои инсондӯстона ки миллати мо аз қадим то имрӯз барои ҳифзу гиромидошти онҳо талош мекунад, имрӯз низ барои ҳар яки мо бисьёр муҳиму гаронбаҳо шуморида мешаванд. бо эътимоди комил иброз медорам ки таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол ба афзудани боз ҳам бештари обрӯи тоҷикистони соҳибистиқлоли мо, оммавӣ гардидани минбаъдаи варзиш
аз ҷумла бозии футбол дар саросари сайёра ва кишвари азизи мо мусоидат менамояд. ҳамеша сарбаланду саодатманд бошед, ҳамватанони азиз. имрӯз бо иштироки президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, футболбозони сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳазорҳо нафар мухлисону ҳаводорони ин риштаи варзиш дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе фестивали футбол доир гардид. ҷараёни баргузории ин фестивали зеборо дар гузориши навбати мо тамошо кунед. ҳамватанони азиз ва дӯстони гиромӣ, бо арзи эҳтиром ҳамаи шуморо ба нахустин ҷашнвораи бошукӯҳе ки ба ифтихори рӯзи ҷаҳони футбол дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор мегардад, хайрамақдам мегӯям. варзиш аз ҷумла бозии футбол барои инсоният яке аз роҳҳои муассиру беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ва дар баробари ин яке аз василаҳои муҳимтарини ба ҳам овардану муттаҳид сохтани халқу миллатҳои гуногуни олам ба шумор меравад. боиси ифтихори бузурги миллати кӯҳанбунёди тоҷик мебошад ки дар баробари 5 пешниҳоди Тоҷикистон доир ба ҳалли мушкилоти глобалӣ вобаста ба обу иқлим боз як пешниҳоди дигари кишвари мо дар самти оммавигардонии футбол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. яъне Тоҷикистони соҳиб истиқлоли мо ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз бо ташаббусҳои созандаи худ дар ҷодаи ҳалли масъалаҳои мубрам ва ҳаётан муҳими сайёра ба ҳайси кишвари пешсаф эътироф гардидааст. маҳз бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон қабул гардидани қатномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон кардани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳони футбол барои ҳар як шаҳрванди кишварамон мояи ифтихори баланди ватансозию ватандорӣ мебошад. қабул гардидани ин пешниҳод бори дигар гувоҳӣ медиҳад ки тоҷикон миллати соҳибтамаддун, бо маърифат, бунёдгару созанда, ҷонибдори сулҳу субот ва осоишу оромӣ дар саросари олам мебошанд. қобили зикр аст ки дар қатномаи маҷмӯаи умумӣ аҳамияти дар рӯҳияи сулҳ, ҳамфикрӣ, ҳамкории байналхалқӣ, дӯстӣ, таҳаммулгароӣ ва бидуни ҳеҷ гуна табиз баргузор намудани чорабиниҳои бузурги варзишӣ таъкид шудааст. бо истифода аз фурсати муносиб мехоҳам ба маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид барои пазируфтани пешниҳоди мо сипосгузории самимонаи худ ва тамоми ҷомеаи футболи тоҷикро изҳор намоям. дар ҳақиқат бозии футбол дар дунё ҳамчун воситаи асосии пайвандсозии халқу миллатҳои гуногуни олам, сафири сулҳ, паёми дӯстӣ ва омили муҳими таъмини суботу оромии кишварҳо ва осоишу фароғати инсонҳо эътироф гардида, ин рисолати бузурги худро таи асрҳои тӯлонӣ идома дода истодааст. имрӯз одамон ва хусусан наврасону ҷавонони олам сарфи назар аз ҷинсият, мансубияти милливу нажодӣ ва эътиқоди диниву мазҳабӣ дар саросари дунё ба футбол машғул мебошанд. бовар дорам ки таҷлили бошукӯҳи рӯзи ҷаҳони футбол боиси боз ҳам афзудани нуфузу обрӯи кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ гардида ба рушду инкишофи футбол
дар саросари дунё хосатан дар тоҷикистони азизи мо инчунин робитаҳои дӯстонаву ҳамдигарфаҳмӣ миёни сокинони сайёра такону вусъати тоза мебахшад. бо эътимоди комил иброз медорам ки варзишгарони тоҷикистон аз ҷумла футболбозони тоҷик дар оянда ба дастовардҳои боз ҳам бузургтар ноил гардида шарафи варзиши тоҷикро боз ҳам баландтар мебардоранд. ҳамеша саломату сарбаланд бошед ҳамватанони азиз. бояд зикр намуд ки футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар байни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёд дорад. таъмини рушди футбол дар тоҷикистон ва дастгирии варзишгарон хусусан футболбозон дар маркази таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. ҳамин аст ки аз ҷаҳонӣ шудани футбол хурду калони мамлакат изҳори хушнудӣ мекунанд. аз ҷараёни чорабиниҳои идонаи сокинони кишвар бахшида ба рӯзи байналмилалии футбол дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. нахустин рӯзи ҷаҳонии футбол дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух бо шаҳомати хоса бо чорабинии варзишии оммавӣ истиқбол гардид. дар ин ҷо дар майдончаи варзишие ки маҳз бо маблағгузории Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст ва маҳз аз ҷониби президенти Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон фарзанди фарзонаи миллат Рустам Эмомалӣ тӯҳфаи ҷавонони шаҳри Хорух гардида буд. ин чорабинӣ бо шукӯҳ баргузор карда шуд. хурду бузурги маркази вилоят бо волидахотирии том бо фараҳмандӣ аз ин рӯзи ҷаҳонии футбол истиқбол намуданд ва бар аъло эҳсос доранд ки варзиш на танҳо қосиди сулҳ аст, варзиш ин ватандорӣ
ورزش این خودشناسی، ورزش همپرستی و خودآگاهی ملت است و در اینجا امروز در این چهاربینی از آن افتخار دارند که روز جهانی فوتبال محض با پیشنهاد جوانمردی که خود ورزشگر است، خود قاصد صلح است، حمایتگر اصیل منفعت‌های ملت است، محترم رستم امامعلی برای اهل جهان، برای دوستداران ورزش پیشنهاد گردیده بود. در چهاربینی رهبریت شهر خاروخ، کارمندان اداره و کارخانه‌ها، مخلصان فوتبال، نمایندگان طبقه‌های گوناگون، نمایندگان مکتب‌های ورزشی، جوانان ورزش پسند و ساکنان عادی جمع آمده اخلاص خود را بیان داشتند. گفته شد که پیشنهاد روز جهانی فوتبال از جانب تاجیکستان بازگو از آن است که این ملت و مردمان این سرزمین ترنمگر و وصاف حیات سالم تنومنده بوده ورزش سالار هستند. باید گفت که امروزها در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان به رشد فوتبال توجه خاصه ظاهر گردیده. هر یک دهه و محله مرکزی ولایت دارای تمرینگاه، میدانچه‌های خرده ورزشی می باشد. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت جسمانی و ورزش، دورنمای رشد فوتبال در دهات ولایت مختار کوهستان بدخشان تقویت بخشیده شده. طبق آن برگزار نمودن مسابقه‌های مختلف بین دسته‌های فوتبال دهات، بازسازی و بهتر گردانیدن صفت میدانچه‌های فوتبال بازی در دهات، جلب شماره بیشتر اهالی به بازی فوتبال و توسط بازی فوتبال در روحیه وطن پروری تربیت نمودن نورسان جوانان روند نو را کسب نموده است. باید گفت که پیشنهاد محترم رستم امامعلی پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در حال منظور گردید که مردمان دنیا چه در غرب و چه در شرق به متحدی و به همایی نیاز زیادی دارند. این پیشنهاد مخلصان فوتبال را نوابسته سن و سال، دین و آیین، سطح دانش و فهمش و دولت و ملت به هم می‌آورد، متحد می‌سازد و زین رو برای اهل بشر سر وقتی می باشد. تجلیل روز جهانی فوتبال همزمان باعث آن خواهد شد که تعداد مخلصان فوتبال زیاد و در مجموع دوستداران حیات سالم افزایش خواهد یافت. روز جهانی فوتبال در شهر خوجند با شکوه و شهامت تجلیل گردید. استادان و دانشجویان دانشکده‌های شهری و ولایتی و ورزشکاران بخشیده به روز جهانی فوتبال در راهپیمایی ادانه فعالانه اشتراک نمودند. در ورزشگاهی به نام 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان با اشتراک بیش از 30,000 نفر مخلصان فوتبال بخشیده به اعلان گردیدن 25 می روز جهانی فوتبال، فستیوال فوتبال تحت عنوان فوتبال به نزد شما می آید برگزار گردید. چهاربینی پرشکوه را رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده حسن آغاز بخشیده همگان را با روز جهانی فوتبال و برگزاری فستیوال تبریک و مبارکباد نمودند. سپس دیرکتور گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان سیولی دانیارزاده و معاون رئیس ولایت سوخت دوران زاهدزاده نیز برآمد نموده اشتراکداران فستیوال را با روز جهانی فوتبال تبریک و تهنیت گفتند. سپس با یک قطار نورسانی فعال توپ فوتبال تقدیم گردید. برنامه پرشکوه کنسرتی و فستیوال فوتبال شکوه دیگر ضمن نمود. در جریان فستیوال آزمون‌های گوناگون گذرانیده شده، غالبان با تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی گردیدند. در دایره ماهواره جوانان و روز جهانی فوتبال در شهر کلوبی ولایت ختلان نیز یک قطار همایش و چهاربینی‌ها، راهپیمایی آسایشته و فستیوال و مسابقه‌های ورزشی با تنتنه برگزار شدند. نخست به مناسبت روز جوانان تاجیکستان و اعلان گردیدن 25 می همچون روز جهانی فوتبال، راهپیمایی آسایشته با اشتراک اهل ادب، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب، کارمندان تشکیلات و اداره‌ها، جوانان و نورسان، گیرندگان استیپند پرزیدنتی، ورزشکاران و غالبان مسابقه‌های ورزشی، دانشجویان کالج و لیسی‌ها و کارمندان کسب و کار گوناگون تاریخ کوچه مرکزی تا نزد پرچم دولتی با شیار و آویزه‌ها در راهپیمایی شرکت ورزیدند. تاکید گردید که حکومت مملکت خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رشد همه نمودهای ورزش توجه خاص ظاهر می‌نماید. نتیجه چنین غمخوری‌ها است که سال‌های اخیر ورزشکاران مملکت پیوسته در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک نموده با سزاوار گردیدن به جای‌های افتخاری
ҷумҳурӣ нуфузу эътибори сарзамини соҳибистиқлоламонро баланд бардошта тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамоянд. чун дар дигар шаҳру навоҳии мамлакат бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол, имрӯз новобаста ба боду ҳаво дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб низ бо иштироки васеи наврасону ҷавонон фестивали футбол баргузор шуд, ки дар ин ҳамоиш шумораи зиёди сокинон иштирок намуданд. иброз гардид, ки дар ҳошияи таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол, ки минбаъд ҳамасола 25 май дар сартосари ҷаҳон таҷлил мегардад, ба ин васила баҳри оммавӣ гардонидани варзиш миёни сокинони кишвар аз ҷониби масъулини Федератсияи футболи Тоҷикистон дар рӯзҳои баъдӣ низ дигар мусобиқаҳо ба таври густурда ба роҳ монда мешаванд. баргузории фестивали мазкур бошад барои таъсиси гурӯҳҳои нави футболи кӯдакона дар назди мактабҳои варзишӣ заминаи мусоид фароҳам оварда, бо баргузории бозиҳои гуногун ин қишри ҷомеа ба тарзи ҳаёти солим ҷалб карда мешаванд. дар фарҷоми фестивал аз ҷониби Федератсияи футболи минтақаи Кӯлоб ва муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб ба як зумра футболбозони наврас тӯб ва сару либоси тамринӣ тақдим карда шуд. сокинони ноҳияи Данғара чун қишри фаъоли ҷомеаи мамлакат дар фазои сулҳу суботи сартосарии ҷумҳуриямон бо маърифату ҷаҳонбинӣ ва кору пайкори худ рӯзи ҷаҳонии футболро бо роҳпаймоӣ оғоз намуданд. дар ин роҳпаймоӣ осоишта беш аз 3000 нафар сокинон, кормандони ташкилоту муассиса, донишҷӯёни донишгоҳҳо ва муҳассилини муассисаҳои таълимии ноҳия ҷиҳати ҳамовозӣ бо шиору парчам ҷониби макони баргузории чорабинӣ ҷамъ омаданд. мавриди зикр аст, ки ҷонибдорӣ ёфтани ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ва қабули қадномаи махсус аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол далели эътирофи ташаббуси навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ маҳсуб меёбад, ки имрӯз бори нахуст дар сатҳи ҷаҳон рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил гардид. қисмати асосии фестивали футбол дар муассисаи давлатии маҷмаи варзишии ноҳияи Данғара баргузор гардид. дар оғози фестивал намояндаи Федератсияи футболи кишвар ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия баромад намуда иброз доштанд, ки ташаббуси ҷониби Тоҷикистон дар шахсияти президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол хеле муҳим ва саривақтӣ мебошад. ин ташаббус ба рушди соҳаи варзиш ва таҳкими муносибатҳои дӯстона, инчунин муттаҳид намудани ҷомеаи ҷавонони ҷаҳон мусоидат мекунад. дар фестивали футбол кӯдакону наврасон машқу амалҳои шавқовари ин бозии ҷаҳониро намоиш доданд. мақсади асосии чорабинӣ тарғиби тарзи ҳаёти солим, дӯстию рафоқат, ташаккули маҳорату малакаҳои варзиш ва оммавӣ гардонидани футбол мебошад. дар қисмати дигари чорабинӣ дастаи футболбозони ноҳия бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. рақсу сурудҳои дилнишини аҳли фарҳанги ноҳия анҷомбахши чорабинии имрӯза буд. ба муносибати рӯзи байналмилалии футбол дар тамоми вазоратҳо идораҳо низ мусобиқаҳои гуногун ташкил карда шуданд. аз ҷумла кормандони мақомоти судии мамлакат бо ташкили як мусобиқа миёни кормандони ҳамаи судҳо давоми чанд рӯзи дигар ба варзиши фаъол ва тарзи ҳаёти солим машғул хоҳанд шуд. бо ҷонибдорӣ аз эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол, ки минбаъд ҳамасола 25 май дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад, бо ташаббуси роҳбарияти суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон байни кормандони ҳокимияти судӣ, суди конститутсионӣ, суди олӣ, суди олии иқтисодӣ ва суди шаҳри Душанбе мусобиқаи варзишии футболи хурд роҳандозӣ гардид. мақсад аз ташкил ва баргузории тадбири мазкурро масъулин дар оммавигардонии варзиш ва рушди футбол дар кишвар маънӣ дод карданд. қобил ба зикр аст, ки 7 майи соли 2024 маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қадномаро дар бораи эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол, ки аз ҷониби президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод гардида буд, қабул намуд ва имрӯзҳо тамоми шаҳрвандони варзишдӯсти мамлакат ин иқдомро ҷонибдорӣ менамоянд. боиси ифтихор ва фараҳмандист, ки ташаббуси навбатии раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид 7 майи соли равон бо қатномаи дахлдор рӯзи ҷаҳонии футбол
25 مای قبول گردید که این شایان تحسین و افتخاری از خرد تا بزرگ ملت تاجیک می باشد و در رابطه با این با تشبث رهبریت سودی عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان بابت رشد فوتبال، سالم عمومی گردانی ورزش و طرز حیات سالم امروز بین کارمندان حاکمیت سودی، سودی کنسیونی، سودی عالی اقتصادی و سودی شهر دوشنبه فوتبال خرد دوستانه راه اندازی گردیده است که آن میتواند برای عمومی گردانی ورزش و رشد فوتبال مساعدت نماید. از این نقطه نظر این مسئله ها در آینده نیز هماهنگ ساخته می شود و برای رشد فوتبال در جامعه تاجیکستان حاکمیت سودی و کارمندان آن سهم خود را میگذارند. اقدام رهبریت سودی عالی اقتصادی در سمت برگزار نمودن این مسابقه ورزشی هم‌موازی با پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی می باشد. در همایش از تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ورزش و تربیت جسمانی یادآور شده از جوانان دعوت به عمل آورده شد که پیوسته به ورزش مشغول شوند. غالبان مسابقه ورزشی از نمود فوتبال خرد بین کارمندان حکومت سودی برای دریافت جام سودی عالی اقتصادی 2024 و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی می‌گردند. با جانبداری از اقدام نوبتی جمهوری تاجیکستان اعلان گردیدن روز 25 می همچون روز جهانی فوتبال با تشبث رهبریت دانشگاه ملی در مجمع ورزشی دانشگاه در موضوع فوتبال عامل مهم همگرایی جوانان جهان همایش استادان و کارمندان این مؤسسه عالی تعلیمی برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. در همایش استادان و کارمندان و دانشجویان دانشگاه خصوصا ورزشگران و دسته‌های المپی اینچنین گیرندگان استیپندیاهای پرزیدنتی و شهریار نامه با شعار آویزه‌های ترنمگر صلح و وحدت ملی و شکرگزاری از زمان صاحب استقلالی کشور اشتراک نمودند. رکتور دانشگاه امامعلی نصرالدین زاده ضمن سخن افتتاحی همگان را جهت پذیرفتن اقدام نوبتی جنوبی تاجیکستان 25 می روز جهانی فوتبال مبارکباد گفته استقبال آن را از جانب سازمان ملل متحد و جامعه جهانی مایه افتخار ملت شرفمند تاجیک از جمله نسل جوان تاجیک نامید. ابراز گردید که اعلان گردیدن روز جهانی فوتبال خیلی مهم و سری وقتی بوده. این اقدام در رشد ساحه ورزش و تحکیم مناسبت‌های دوستانه اینچنین متحد نمودن جامعه جوانان جهان مساعدت می‌کند. طور تاکید گردید در تاجیکستان طی سال‌های استقلالیت دولتی در زمینه سیاست خردمندانه پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان برابر تدبیراندیشی‌ها در سمت تحکیم اینفراستراکتور ساحه‌های علم و معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی، فرهنگ، تطبیق سیاست جوانان، زنان و اویله با مقصد رشد ورزش نیز کارهای نظررس به انجام رسانیده شده است. در همین زمینه در دانشگاه ملی تاجیکستان بهر جوانان و دانشجویان شرایط مساعد فراهم آورده شده ساخته با استفاده دادن مجموعه معاصر ورزشی، میدانچه‌های گوناگون ورزشی و استمخانه و کلوب‌های ششکه و شاهمات جهت ترغیب طرز حیات سالم و مشغول شدن به نمودهای گوناگون ورزش امکانات وسیع را به وجود آورده است. از این رو ما باید در آینده نیز به عمومی‌گردانی ورزش و تبلیغ طرز حیات سالم از پیشتر بیشتر دقت اولین درجه دهیم و برای رشد ساحه ورزش تدبیرهای تازه را راه‌اندازی نماییم گفته شد در همایش. در ادامه اشتراکیان همچنین در موضوعهای تشبث نوی جهانی تاجیکستان در رشد ساحه ورزش، فوتبال همچون واسطه تربیت نسل جوان، تطبیق سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در سمت تربیت جسمانی و ورزش معروضه نمودند. در دایره چهاربینی دسته فوتبالبازان دانشگاه که در مسابقه فوتبال خرد برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان سزاوار زینه افتخاری گردیده بودند، از جانب رهبریت دانشگاه قدردانی شده بازی دوستانه دوست در ساختار دانشگاه ملی تاجیکستان از روی این نوع ورزش نمایش داده شد.